everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Baba Mseleku o uletse gore family ya Bompilo ba bona o kare ba lebeletse tšhelete ya Mmakhumalo mola ile gore nnete go gore ga ke bone ile gore ba lebeletse tšhelete ya Mmakhumalo se ile gore ba se lebeletse go gore Baba Mseleku tshwanetse gore a dire se ile gore ke nnete ga ya fetša tla kgone go change ngwana e leng wa gagwe se name ya tla kgone go dilo tša gago di tle di kgone go sepela ga botse mme Baba Mseleku yena o bona o kare ba le bona ba lebeletse tšhelete gagwe go mo shootile picture le ka motseng o mongwe wa gagwe mo motse o mongwe wa basadi ba ile gore ke ba gagwe gomme batho ba notice gore a se gona se sentse leng ka ga Mseleku di business tše leng gore o na le tsona tše dintši e ka be ile gore di lita ke se sengwe gore di kgone go succeeda a tšwelele gare ga dilo tše dintši tše leng gore o na le tsona ba lebeletse gore Mnakwethu ke yena di etileng pele uThando Nesithembu izingane zeSithembu le igumba labafazi ba re ke yena e leng gore o dietile pele jwale ba nagana gore Baba Mseleku ga ba tshepise lo ka se e leng gore wa se dira se sengwe sona se gona se e leng gore e ka be le gore wa se dira se se dirang gore di business tša gagwe di gole go mme nna ke nagana gore di business tša Baba Mseleku di gole ka lebaka la gore o rata go spice ge a dira dilo di amakare ba tsamayang ba dulang tša tseba gore wa ba rata basadi bjale wa ba rapeletša ebile ga anya ke gore ba tsamaye le gona ge re tla go Mnakwethu tla hwetša ile gore o a gapeletša gore motho e leng gore o tlile ka go Mnakwethu o nyaka mosadi ya bobedi a felletše ile gore o hwetša le kgarebele le gagwe o felletša ile gore lo le tsentšha ka gare ga Isithembu gore mosadi ya mathomo wa dumela goba ga a dumele o wa nyaka ga a nyake ba felletša ba mo gapeletša gore a dumele a rata a sa rate le mo izingane zeSithembu re bona ile gore o etišitše Mpumelelo pele Mpumelelo ke yena e leng gore o dietile pele ka taba ja polygamous gomme ebile Mpumelelo o felletša a dira tše e leng gore di rata ke papa gago le ge ile gore ga a na le selo ga a na le di business ga a na le tšhelete go lobola di girlfriend tša gagwe ke yena e leng gore o bona ile gore o tla mo thuša ke nagana gore terame e leng gore o na le yone ye ntšhi ke yone e dirang gore di business tša gagwe di succeed ka ge ile gore ga a senye o no be ile gore o no ba motho e leng gore o bolela kudu o na le mahlajana hlongwe le gona mo go business o berekiša ona mahlajana re bonang a dira mo go basadi ba gagwe ke tšona tšeo and thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Ta-da.